ebusuya ya na etoda na nsem bi eye me won akakra efa ya sofo a aba na sei ya na me bisa se so ampa se nyame na wofre bi mu na wofre bi mu na omote he na wode fre bi mu wofre bi mu nso na wo mo ye den na wode fre bi mu na ye namu ana se won ani gusu ana won nante na ye fre wo mu san se etoda na se woti asofo bi mu nsem ni bia na wankasa wabamogu Kristo sum mu bisa ho se na ada na me ma sorry dan meti mu de ya me ntan hu niema bi se so amanfo sorry dan niema se esisi wo ya na chese me wonwa wo me wonwa na se nyankopon to soro ho no ma na wawosu ni ti na o de butua ne amike ma ye hwe video ina ye mra ne ba me ba betu ya so come on come on yes now my friend them say we soldiers training camp and I said no we school no or ye karat e was school and then I started friend if it karat no wo honhom ni mu ade asem kra na ekoso na enti se me mayare ana se bibi ye me na so for ma ba on chen se boa me na bo mpa ye boa me ji wudi enti we are the mouthpiece of God na me di die aba on chen se boa me na me mo mpa ye na sa me yare a mina me yare no so san so baba gugo me yemu ase then say upe bi eku me no eye mwa na wo boa me ana se eye ku na wo pe ku me san say yare na me ba ye no say sakra na be kono no ma say ma be different pains just say na say o twi bibia ho on tia na no video bi so for na just say wo was the second aba sorry dey mu ya se so for se mu fa se kan bra so dey me na ye betwitwa bon sam ye twitwa ya kanfo na mema kenti ka kuta machete dey aba sorry dey mu te form etwitwa ayi atanfo e wo fo dey bi ona misrewo omo ye yen omo ya honhom no eti omo se ye nipa mpo a na ye wa honhom bi na ti ni mu na manipulate no dey ye wo enye wonu nipadua no sense sa honhom ni fini mu sesi a wonu nipadua no wonti bi nya ofo enti no me to me no me hu ni se za dade ne mu twa karate nkoda abontin dust mu na mu roro ni ne keka ho ni nyina no emfaso bi anhye da ni so sa emfaso anhye da ni so sa sense honhom eno nti yesi ye sese woni honhom di a woni ni ndi wo honhom woni ni pa o ni kan mu nso edi a woni ni ndi we ni kan mu na afa ya da na afa sorry dem a ye wogidie ye ba ye nim se ye be fi wa ye be kono na ye hawo nyina ato atwa ye obi ne ye de ba ya ye be fi wo no na ye ona bafo rewo bi ne ye de ba ya ye be fi wo no ye de sere na ekofie na so me ye se sorry bebre na aba wa kasa wo kono fi mu na wo pia wa wore ho a wo de ko ho ne kra no ya be pie na chen ya wo de ko asofo no mumma nyame edi ya wo eya mutimi ya de na nyame esa na mudi gu asofo papa na nyame afrom no na mudi gu omonimu ase sese ya ma ya ma sese ye ni asofo bi eni ye ni mi oya papa ni ye ni mi oye fake enti yesra muyimu a monye papa mu ye fake muyimu edi mu ye hu sa mu ye fake na ye ni hu ni ya betimi edi o ma ye nyame mouthpiece na ye de ye hu akosho o ma se na yeti omotimi aboaye na osho ahememu yeso yetimi akobi na ebusuya ha na mede mu ebesi eden na wo kafa asofo aba these days won e twa da pa akese ni ne keka ho den na wo kafa ho wonso wahu bida anase videos keke na wu fa wo adwen kire ebra beto ye comment section ho na subscribe ma ye fefe na share to all other social media platforms a wo so na nyame be sure say we are sa afi follow your Instagram, Twitter, Facebook na yenye ne fefe na makra mo media any akosia kokua answer aka Queen Fidi 1 apa
Koswa na subscribe de di echi sa makra mo da send message ya.